Menyama ke kong kalakai. Ibu, menyama ke kong kalakai. Agaknya mana? Angka sapar kidale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilangan saman na ibu-ibu yolo yang telinga. Dewa telinga saman na Rizal. Rizal. Ulangin di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak melebihkan, silsura melebihkan al-khairi masirifung Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati dan saya muliakan unsur pimpinan pemerintah daerah yang sempat hadir, terkhusus kakanda saya, sahabat saya, Bapak Kepala Desa Uloy yang datang mengantar mempelai wanita. Teman-teman lebih kianrangnya silsura melebihkan karimah serifung Allah subhanahu wa ta'ala. Ikut tomak bicara asik kali binengan. Maka dia tomak tuata sitonganna iya tu abot tingenge angka wisek di onrong untuk maga iya aswewe Rizal angka nitun akan nawerek kada si bawa beneta makade mapasokku bila cumpaling mapadavi suka teman rafi mapasisompu wilaren mapaseti parkusen pole cepagan leturi uloy. Nah di makanan naro Rizal coba gerek tengah-tengah bene mah jeli-jeli gerek bene tadi sama nawita Rizal deh napaha basogi usuri mah jeli ngagilingi. Saya tanya dulu Rizal, cantik istri tak? Iya iya barai manu iya teputik kotar siap nih mah bempok ini sih kayak utane coba gerek ilingnya deh mau ini. Iya barato si manukar ramitase siap ni maliki ya. Teman-teman lebih kita na foto abot tingin na Rizal si bawarini ya semanca jisaba na sabari na turu pamasena pong Allah Ta'ala, amin. Amin. Na leban na sama na sandra dega na pasangadi, amin. Amin. Na tujulala to maparentay na tarentre pabanuay na si ruju-ruju ka to masisompul loloy, amin. Amin. Na tujulala kalolo campengay, dega gamak kami. Ulangi, na tujulala kalolo campengay, amin. Na tabaka para kusena anak dara campeddae, amin. Na tujulala to femad dudai, amin. Aja tercawa serius ya milo dua kai. Ulangi, na tujulala to femad dudai, amin. Na tabaka to femo para kusena jandai, amin. Uwe ruka pasama na janda kawa. Narewa sumangan na tomatuan, amin. Namo kita tomatu jatuh ketinggalan. Utane kiyo ibu magarata ka tay Rizal. Agak na kira-kira Rizal masingar. Tampak umis na tampun. Magarata Rizal ibu. Tiga magarata na lakay ta. Tiga magarata Rizal na lakay ta. Alam mo lakay mo. Tatay magarata Rizal apa motor baru mo ba? Ilakay tamalewa ni Marcelo ni. Kaja ni magarata Rizal. Pertama di makadepong Allah Ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i yero sitongan na ada urane pamimpin itu di makun rege. Apalagi makokondi sidi mondo kiri wajo bene tak mondo ribone. Makanya itu matota dalam perjanjian telumpot dikatakan makanya itu sopeknya pada tanah ki aden atuo na limpo bunga putih mu masallelolan. Ya dosi to wajo ini makanya
maradeka to wajo ina jajian ngalade na maradeka tanay miyata to makitanay maradeka manang ada asa matulusan na bukwa tapi pada cengeng kalinganan na Rizal maka dato si tutubone na iya ada bicara malampu kau patuju winru si tinaja pak batang mas ridecin alampangi na iya pak batangnya ada keran atau marodong na malampu tabuturan na atau mawatangnya na macego iya to nasapo na wanuay pole rito mago bawang narimakuan na naro setiwajo setibone yebara itu iya menemuah nasabak masih sura memang pertama Rizal lo taneki mau paham mau bahasa gini kan mau paham mau kau selesai ni mah tu acara Rizal lesumanan ni topole di rutun ni barugay tama ni malam pertama agi jama bisa mau boleh bisa kedua dia bisa oh dia bisa tak pernah dia bukan pengalaman benteng mah kedua bisa dia mesti lagi oh ibu iya kok malam pertama tak biasa waktu tak si bawa buana tak ada tajama dewa tak pe umat indro ada tajama ibu ma bisa banget lebih umat tak pe yang pertama yang engkau lakukan Rizal aja lah istrimu ada erang beneta erawi benemu di mangolo kumpung Allah Ta'ala dan sabah asukurukan fawi Rizal puang alhamdulillah takko tatambengan apa penyemot ko nasabaan kana binigo makotoro ini alhamdulillah po tatambengan kapag penyemot ko nasabaan kana lakay ko o ibu manyamag akong kapakita ibu manyamag akong katimu manyamag akong kalakay ibu manyamag akong kalakay aga nyaman na angka sapar kita lek halala jadi pertama matu kawan dindi maga cara tak mengulung mufang Allah Ta'ala di atai di rumah tawe asam pajak jadi matu kau selesai acara malam pertama matu kawan Rizal era beneta ambil air wudhu kemudian sholat sunnah 2 rakaat yeko makanya yang tergurung tak minimal sempajak tobat tepat gede ada tujuannya tobakan ni Rizal dosa kalulung nasabak kuwita Rizal tau magertak nule megega anak darah malasa hati na taro ye kuwita rini anak darah cantik nule mega kalolo paturan na taro pasi runtu ito gertak na cepaga si bawa to cantik na ulo maka dari itu mantu kuwan ni Rizal ajalah istrimu untuk sholat tobat oh ibu pura moki ganera lakai tak masa pajak tobat pura toki kan apa toba oh pura aja tak salah paham Rizal masuk kuburan apa toba deh nah dia kalau buka so nasalai bola pinang di bola buran di bangsanya apa toba sisa deh nah Yero maksud pak Yero maksud selanjutnya leceh sih aku makun reba itu di buran itu tuh isi aku makun resir ini makanya pun Allah Ta'ala lalu napora malati ini hunna libasul lakum Yero makun reye pakaian ngiri urone makanya tomat tahu gini na iya si kanja na makun rey maca dupai to boleh maca pamuju kalau bukannya kiyolo ibu ye ko boleh nih ko maksa pura nih kamasan kita ko cepat pura nih ye ko boleh mabalung abat lakay na lisu boleh ako pakutan na pamulata putih ke di mulai lah ilah panila nakiran ako kan siagal li sa karu pole na siagal li na tanya yero pakutan na malapi hindi rini yero matu pakutan na pamulat tako lakay ta tegi pole ko ang kay mati bola tapatanay lakay mudain melo aga melo tino nagkalina ibu yero matu tatanay lakay tako lesuki bapak na aga melo tino melo kiga minum kopi melo kiga minum teh melo kiga minum susu ye ko melo minum kopi burang kopi melo minum teh burang teh melo minum susu burang susu ye ko burang ni nataggo minuman lakay taniri ni tanay sileng sa diani andre idi manipit teh loki ka mandre mamejang loki ka mandre kasoro ada ya sama mandre kasoro macam mangin kasoro ini tanyero masuk mandre mamejang yare ka mandre sepo ye ko melo ki mandre mameda deng saleni
sadiani nandrewi yasa na mejange ye komelo ki mandrese po wakai baki e pole levo na mejange na ufalesoi tot tuda suleka si bawa yero yasa bene ye kopura si mandre laketa dirini tanai si masiga dae magamona suna suku pas moga pacena pasena cukana ye komakor pakutanana bene murisal tapabali masiga makade liwa sumanga nasa dengan remundi tapabali to maganti lakai mundi rini makade napi tu nasuna sunna tanya papan nasuna yero bene lo iwaja o ibu pagkatuhan itu makun ri kumelo iman relake na tapan na bawa ni alabawan no pura na tumanas apalagi kung ikubuting na relake na teka ki lokaman na nulubu ka kaya katudri ang libawan ni domi mabolo ang kakakubuting la ilaha illallah atau na budang laki na magkadaan na subawan na nanti kaya teka pakan diyan na ka lay suba po libuting yung wando mo dagi la ilaha illallah ang katuto ibu-ibu mangkwaro tapi dito na kumanan. Teman-teman dipikir pengen sudah malipikir dari masih di Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, walakin di resep maga carana ia rumah kunrei lebih cantik daripada bidadari na surga. Maka dari Allah Taala lana hadis kondisi nigi makunrei yang termasuk wanita soleha, maka wanita soleha itu lebih cantik daripada bidadari penghuni surga. Agak tanda-tandangan diri ini pertama. Yero makun resolehe ye ko yitangai ko bene akena mapasau kini nawa. Maka caranya supaya wadi sau kini nawa laket hari ini ko natanga ki cap beru ki. Coba kira cap beru ki. Macantik ti hari ini Pak. Macantik ini kita. Macantik tiga macantik na bini Pak. Aku tujuan kini tadi tak hadir. Oh ibu. Salah satu syarat wanita yang soleha adalah tersenyum ketika dipandang suami. Putanya ki yoro biasa moki gacak beru kuna tanga ki laketa. Biasa moki. Kok magai? Kurma balu gaba. Pang ketua tu makun rena boleh galung lakai na napi se dia jena medra deneng yang rempo ke di handu. Kecap me ko yoro liwa jaman ada deneng sabu kita listerini. Padahal lakai nama bola kan. La ilaha illallah. Ang ketua aja tu makun rele mata musuh. Tangan soy mata musuh, lo ni matin mata musuh movi, maka ni laki ni, cawa-cawa no cete, lo ni matin masa tu mata musuh movo, ketulu-tulu saya tak kimatu. Tapi maka ni nabalisi salah kaya na maka dapat ide mata musuh memang au jadi. Terpasti balik ko laki na kada masker no boleh mati tu. Teman-teman lebih kian rangi surah lebih kian kari masih di Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga diri ini, saya ingin memberikan satu informasi supaya waktu ko awet muda magai. Ang katundi ng kawat ini makun reye deva nagan na 30 tahun umuruk na makisi buku ni. Magai na magati makisi buku taliwa inanak na. Dia nanuling ini na tahangi isin na tuli tampat-tampat tak. Madan na tak cedi-cedi. Oh ibu. Mereka kena isi tadi tu nalera. Angkal itu untuk biaya tadi nanti laketa. Kau tulis tanah nanti laketa magati itu makisi buku. Teman-teman lebih kian reng isi surah lebih kian kari masih di Allah Taala. Risal. Ia nak bawa angka seribu atau bonendi minimal angka pai pas sediang ni beni kupure ibu beni. Pertama makanya teman-teman tak pas sediang beni mu aju malumpu nama lepa nama lampe aga ero aliri si bau pare walapa. Bantuan ada risal yang kubur ki mabene kela-kelang lima bolang beneta. Yang kedua, pas sediangan ni beneta fakyan. Pahang risalwa, ia tu wajuna fakye bene umakok kue wajunin retu. Wajuna itu poti. Iko baja sang demi lo komita bene mu pada cantik ni teman-teman lebih tak mangkun reyolo tanggung jawab na tuburani kewajiban na wakburani meliangi. Yang ketiga risal. Ye kuburan ni mabola benemu fura malia pakaian aga melo na tuana ng kokodega kalisan na dapura mo. Jadi pas sadia ngatoy benemu lisan dapuran. Apa mega tuburani manu ronandrele sapi melo nandre tangas ko tunubale melo nandre wani tal 50 bisa puluh balansa na lengi benena. Pangalik kaju itu bawang. Jadi ini tu punah kewajiban risal lisan ki dapuran na bene barangkan na tuana ngati. Yang keempat, ia yang paling masa gala yang misalnya pada sini yang kelingan. Yang kupuran kinan rening kini orang yang misal sanggup itu pas saja ngat beneta aju-aju maboncok magata cap
na alus tojona monro si dapena batu-batu enggaknya yero paling utama yang kode iga yang keempat Rizal maka dia tomat tak aja nama poke boting alibawa no waju boting anca ji indo boting no yoro apa masiri tu komanulai lampas sa ibarat putih kotara teman-teman lagi kira sila surah malabikin kare masiri pun Allah subhanahu wa ta'ala baca sana dia rini yang korliwan di boting barumu dia liwat nang ngeulang angka saya tinggal bera motivasi gurta dalam kaitannya dengan seorang istri yang soleha maka deh nigi mau paham mo bahasa Unggi gari? Oh mo paham mo. Nigi rini merah makunray merah pamulang nilakay na padelo na makaroba setiyonta. Apalagi ko buti paru na motan 5 onta siwan ni dito. Oh ibo, biasa mo kayo din merah pamulangi bapak. Oh di nangka. Oleh suki matu ibu pulangi bapak ya kena tersinggung karena taruh ceramah stasiun aku cek pala kalau tuki matu oleh tanpa bilang bapak na ko yero lagi kere lolongan kapal setion ta karoba dia mangkok bapak na karoba kayo 5 monta insyaallah namo lakai tata karoba to jadi banyak sangat teman-teman lebih yang kan itu cerita Rizal si Bawari ada cerita maka dia sumangat na pada itu tim baru ada sumangat na maka dia kosumo dia isa tinggal si sabili pa pabali masiga maka dia lebih sumangat pinakot tim macua ada sumangat na maka dia kosumo dia isa tinggal si sapi si buku amin ya rabbal alamin auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajmain Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara barakallahu lakuma wa baraka alaikuma Muhammad Rizal warini mardini putri wa jama'a bainakuma fi khair Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi barakatil Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.